Hello, Abshin Mashaka Dota Gambana, Nam Kenso Kamin and Tinamutagano, Nankanelo Gingirkan, Namina Mandala Gere, Gingirkan Okamashava, Nukan Gulukan is subscribe a channel and compliment that Anuminganamuk Manda Gingirkan, Ilani, Miss Mumitlika subscribe, even to me indicator Lesha Bell, Shokonaxu and Akona Kuluko, that shooting a mikul. Namunta Lekula Magata Buteri, not Magata, Mantemisa, Shirando Saina. Vamos ver nhleka ngopfu ka nongono kwa hina mara ku hleka hi leswi mina ni nga xiswona lava va nghena xikolo na mina va swi tiva ku ni hleka ngopfu hambi timhaka ti kha ti vava swinene ni fana na Mantsemisa timhaka tintshwa hileswaku Buteri va huma hi bail le a xitokisini xa le Giyani leswi swi ta endzhaku ka loko ku ve na mhaka ku loko court yi twe timhaka letiwani ve ri hi mhaka ku ri Mantsemisa hi vona va nga rhanga va ba Buteri ma swi tiva ku humeleni ka mhaka Buteri na Mantsemisa van'wana va swi vitana ku #Tsemiteri a hi swi tivi so loko lava nga swi tiveki ku ri siku rin'wani mavhiki lama nga hela hi vone ku humela tivhidiyo leti ti kha ti kombisa ku Buteri va kha va ba Mantsemisa hi bodlela ku vi tlhela ku va na ti-allegation ta ku va tlhela va tlhava hi bodlela stabbing so sweswiwani Buteri va huma ejele va humile exitokisini ve le handle hi free bail timhaka tintshwa tin'wana hileswaku Mantsemisa na vona va ve va hehliwa hi ku ba Buteri lero Buteri va endle leswi swi vitaniwaku counter charge ya common assault leswi nga endla ku Mantsemisa na vona va humelele va tengisiwa ku ri hikwalaho ka yini ku humelele yini case leyi ve ri yi rimandiwini ku ri ya tengiwa kahle hi ti 24 ta October so maybe hi ta va hi karhi hi langutisa ku humelela yini laya mara loko ni lava ku languta mhaka ya Buteri na Mantsemisa case leyi loko yi humelela ni nge ze ni swi hlamusela ngopfu mani swi voni ku humeleleni mi ni vone ku na swilo swin'wana swi nga ni tsakisangiki swinene loko ni vone makhomentele kumbe ngopfungopfu ka vanhu lava nga ka media ni vone very Giyani View ncini guys mina I saw them they blocked me on Twitter ni swi tivi ku va ni blocking mara va ni blocking ka Twitter Giyani View very ni vona ti-screenshots ta vona ti kha ti kombisa ku ri va report-e leswaku ri Buteri va khomiwini va hehliwa hi ku va be Mantsemisa and nakona Buteri is a heterosexual ni tshemba ku ri lahani Giyani View a yi lava ku ringeta ku tsala ku homosexual hi leswi ni nga swi hlaya ka Facebook ku ri ve ri Buteri ku na ti-allegations ta ku vona he's gay and then ni ve ni va disappointed swinene loko ni languta vanhu loko va kha va analyze case leyiwani because ku ve na mhaka ku vanhu vo talo va humeserisa ngopfu erivaleni mhaka ya ku Buteri is gay and even if he is gay I don't think the fact that someone is gay a swi ngheneleli ka mhaka ya assault lero a ni swi twisanga ku ri lahani relationship ya sexuality ya Buteri ku va yi humeseriwe erivaleni na ku va Buteri va be Mantsemisa kumbe va bananini a yi ri yini because loko hi languta maripotele hi vone vanhu vo tala va tsala ku Buteri the gay person the gay guy mara a hi vonangi va tsala ku Mantsemisa the heterosexual or the straight woman leswi kombaka leswaku hina vanhu kahlekahle ha ri na ndlela leyo leha swinene ku va hi ti dyondzisa timhaka ta sexuality that's why ni vone hi nga ri mhaka ya case leyiwani yi ve yi expose ngopfu mhaka ignorance leyi nga kona laha handle loko swi ta ka timhaka ta rimbewu ku tiva mhaka ya rimbewu gender sex and sexuality leswi swi vulaka ku ri ha fanele hi ti dyondzisa loko newspaper yo fana na Giyani View tsandzeka ku swi twisisa ku ri ku hambanisa heterosexual na homosexual na bisexual na transsexual swi tele man loko lava swi hlaya hi nga swi heti so mina ni vula ku ri case leyiwa ya Tsemiteri ni ku ve ku vula ka leswi vanhu va nga swi vurisa swona laha handle ka Facebook na Twitter na Instagram va vula laha ku ri i Tsemiteri #Tsemiteri la ka Twitter so xi nga ni disappoint sweswo swa ku vanhu vo tala va selecta ku vola ku ni ma sexuality ya munhu wun'we mara lowun'wana va nga yi name sexuality ya Mantsemisa yi tivi na sexuality ya Buteri hi leyi yi nga humeseriwa rivaleni why mhaka ya ku Buteri is gay ku ve a big issue leswi vulaka ku ha ri na ndlela leyi kulukuma swinene ku va hi famba ku va hi twisa timhaka ta sexuality na gender so ni ve disappointed swinene kwalano xin'wana ni ku ri ni vone ku ri na ku victimize wa ngopfu ka Buteri na swi twisa ku Buteri loko hi languta video leyi is very violent laha hi nga vona va kha va ba Mantsemisa hi bodlele and me hi ku ya mina swilo leswi na swi condemn swinene and then ni nge that's why ni tsarile ka Facebook ku munhu loyi a nga ba Mantsemisa hi bodlele
a khomiwe ende nawu a wu tirhi na yena. Mara loko hi ya hi kha hi ya hi twa timhaka ta kona ve ri ku na mhaka ya ku ri ku na a third person. Se ni sweswiwa ku tikuma ku ri na munhu wa vunharhu loyi a nga tumbuluka loyi va nge i Botkhayzeni loyi vanhu va nge i twanana na vona va ri vambirhi Mantsemisa na Boteri a hi swi tivi ku ntiyiso ku kwini. Mara lexi nga hlamarisa mina i ku ri munhu wo fana na Khayzeni loyi ku nga as a middleman ka swilo leswiwani loyi a va nge i rhandana na vona va ri vambirhi a nga vulavuriwa ngopfu ka Facebook va ku vanhu va n'wi blame ku ri hikwalaho ka yena a rhandzana vanhu vambirhi hi nkarhi wun'we. Ma swi twisisa? Yeah, that's the bias that I felt like it was a bit unfair ku va hi victimize munhu wun'we ka swilo swo hinkwaswo. Munhu wo fana na Khayzeni loyi a nga the third person maybe loyi a ngo venge is a middleman ka swilo leswiwani a nga blamiwi. Mara ni swi twisisini ku loko ni vona video leya ya ku va ku biwa ka Mantsemisa a yi chavisa ende a yi tsema na nhlana ende a yi twerisa ngopfu swin'wana ende a yi vava kahle kahle. Lero ni swi twisisini ku ri munhu un'wana na un'wana i vaviseke ngopfu mhaka ku ri mabelo lama Mantsemisa nga bisiwa swona a swi nga amukeleki nakan'we na sweswiwani ni twa a swi amukeleki. Lero nawu kahle kahle fanele u teka ndhawu laya. Mara ni twa a swi nga vangi fair ku ri ku victimize wa munhu un'we ntsena ku nga Boteri loyi a va ku i tekela Mantsemisa nuna. Van'wani va humelele ka ti-video va ku Boteri i tekela vavanuna. Boteri i mi tekela vavanuna njhani? A ni swi twisisi phela hi fanele hi twisisa xin'wana ku ri laha misaveni ku na vanhu va ti-sexuality to hambana. Ku na munhu loyi a nga bisexual loyi a rhandzanaka na munhu wa rimbewu ra yena na rimbewu ro hambana na munhu wa homosexual loyi a rhandzanaka na munhu wa rimbewu ra yena na munhu loyi a nga heterosexual loyi a rhandzanaka na rimbewu ro hambana na ra yena. Swi ya sweswo ku na ti-lesbian ku na njhani vanhu lava i vanhu lava va existaka ka society ya hina. Hambi mo la ku va ba mo la ku va dlaya a mi nge va heti and a va nge hi helo. So lexi nga kona loko society yi fanele swi amukela ku vanhu lava va kona xikarhini ka hina. That's why loko ku ri ke ni himpela Botkhayzeni va rhandza na vona vanhu lava va ri vambirhi swi vula ku va ta classify ka leswi swi vitaniwaka ku ri i bisexual. Vanhu lava va swi kota ku rhandza na munhu wa xisati na munhu wa xinuna. So hi fanele hi ti dyondzisa ku swilo leswiwa swi kona swa hanya vanhu lava va kona xikarhini ka hina. Lero mara mi ni karhati ku munhu loyi a nga victimize ngopfu i Boteri laha ku why a tekela Mantsemisa nuna kumbe va ku i tekela vavanuna. Allah xivaxi ku i mi tekela vavanuna njhani mi tsandzeka ku hlayisa vavanuna mi la blame Boteri njhani? Ku na mhaka yin'wana leyi mi ni nga hleketa ni what if Boteri is sexually the main and what if Mantsemisa she's the side? What if swa humelela phela sweswo? So hi nga ve hi dumela munhu hi ku i tekele Mantsemisa nuna kumbe i hi tekela vavanuna. I mi tekela vavanuna njhani? N'we mo vavanuna na loko a fambini why mi la blame Terry mi tekele nuna loko swi fikela kwini? That one I didn't understand. A ku generalize-iwa ku ri ya leswi swi nga endlaka a ba Mantsemisa ku i gay i vugay leswi byi n'wi endlaka i vugay leswi byi n'wi endlaka. Mara va ka hina na mara a dyondzeni laha misaveni ku na vanhu vo hambanahambana hi a hi hinkwenu hi nga ta rhandza vavasati and a hi hinkwenu hi nga ta rhandza vavanuna. So mi nga la ku generalize swilo a hi ti dyondziseni sweswo. Va ka hina a hi dyondziseni ku differentiate ku a misaveni laha hi nga kona xikwembu xi endle ku vanhu va hambana va rhandza swilo swo hambana. Loko n'wina mi rhandza munhu wa xinuna swi kahle ti enjoyeleni. Vun'wana hi rhandza va ri vambirhi. So mi nga la ku la blame loyi a rhandziwaka in this case ku nga Boteri. Ma swi twisisa? Mina Boteri ni va blame xin'wana ntsena ku va be Mantsemisa hi ndlela leyi va nga va bisa swona. For that one I think I can blame him. Mara leswin'wana swa ku hi mhaka ku ri i gay swa ku gay byena a ni tshembi ku swa nghenelela ka mhaka leyi ya assault. Ku va a assault-e munhu a hi mhaka ku he's gay. He's just because maybe he was angry or he's just a very angry person or ko va munhu wa savage a hi swi tivi. So hi nge nghenisi mhaka ku ri the whole sexuality issue ku va ku ri yona yi ngi driver ku this whole case. No, it's wrong. I felt it's wrong because munhu wo fana na Botkhayzeni a nga zangi a victimize-iwa. Munhu wo fana na Botkhayzeni a zangi ku vulavuriwa hi yena ku ri he ku swi te njhani Khayzeni a rhandza na vanhu vambirhi swi te njhani ene loko ke ni a rhandza na vanhu vambirhi i choice ya yena vanhu va Xikwembu a hi ti dyondziseni. So mina ni nge very case yi ta twa kahle hi ti 24 Mantsemisa ku na counter case against vona na leya ya Boti Terry kona vele ve va humini bail. So timhaka leti nga ri ti ta cut continue hi ta va hi karhi landzelela swintsongo leswi nga ta kota swona ku ri mi tisela swona ka nkanelo wa gingirikani. Mi nga vekela mavonelo ya n'wina hi ku ya leswi mi nga swi vonisa swona na leswi mi swi twisaka swona n'wina hi n'wexe. Ma pfumeleriwa ku mi tsalatsala swin'wana na swin'wana a hi na mhaka na swona.
kuna mhaka yin'wana lava ku addressa before ni famba mhaka leyi ya ku ri sweswiwani ku na tivhidiyo tintshwa ti nga ku humeni ti kombisa mhani Tsemisa va kha va ri ka vona va kha va vulavurisiwa ka tivhidiyo tin'wani ende ha swi tiva hinkwenu ku Tsemisa va sungule na Mafosi so a hi tshikeni Mafosi a endla ntirho wa yena. I think ku na problem lawani kahle hi ku ri vanhu vo tala va vona xin'wana lexi munhu un'wana a dyaka hi xona ivi a twa a nga ri na yena yi ta dya hi xona. A swi fani swilo leswiwani a hi nyikiwangi ku fana laha misaveni hambane ngopfu. Lexi xi endlaku ku ni ku a hi tshikeni Buti Mafosi va endla ntirho wa vona mhaka ku ri loko ni languta tivhidiyo ta vona hinkwato leti va nga sungula va interview Buti Majuli va nghenisa Tsemisa hi swi voneni ku ri va swi twisisa ku ri ku na mhaka leya ti-ethics na ku va swi tiva ku va fanele va nghena kwini ende va swi tiva ku va fanele va hatla va huma kwini. A va ngheneleli kun'wana na kun'wana swi question leswi hi swi vonaka la ka tivhidiyo swi kha swi trendela ka Facebook. It is wrong guys. Ha swi tiva ku hinkwenu hi la ku duma laha misaveni mara a hi dumeni hikuva hi karhi hi endla ntirho wa straight hi nga la ku kopela vanhu van'wana. Buti Mafosi yena a kota ku interview vanhu vo fana na Buti Majuli swi tsakisa swi hlekisa mara loko wena la ku ta endla Buti Mafosi swi nge fani. Swi fana munhu wo ba nhlamba la ka Facebook loko ba nhlamba kuma ku a hi wena Maraji a swi hlekisa na swi tsakisa swa nyenyetsa swa borha wa twisisa a swi fani na ku va yi tsala xitetasi ku fana xo tika a swi fani a hi nge ni ku fana i nge tsali xitetasi ku fana na mina Legere. Tivhidiyo leti ti nga kombiweni la ka Facebook se ta nyenyetsa hi ku nga ri se ti kombisa na her privacy. We are actually invading her privacy. It's wrong. It's very wrong. The only places or the only thing we can talk about leswi swa ku hi hlangana vo xitrateni swa ku muzeye malandzelele endlwini va ka hina mbula ku duma njhani na a tshikeni Tsemisa va bombela va ndla swa vona ende a tshikeni Buti Mafosi va ti vutisela Tsemisa swivutiso ku hi vona va kota ku vutisela Tsemisa swivutiso. Buti Mafosi hi vona va kota ku vutisela Buti Majuli swivutiso swi tlhela swi hlekisa swi tsakisa. The reason is because he understands what he's doing. So wena loko i lava ku chisetela Buti Mafosi a swi nge fani ende swi nge fambelani. A swi kahle ku hi vona tivhidiyo leti nga ku trendeni ti kha ti kombisa Tsemisa va kha vulavula hi ndlela yin'wani va tshame hi ndlela yin'wani a swi tsakisi man a swi tsakisi. Namuntlha ni mi kombela ku va ka hina no kombela a hi dyondziseni ku va hi tiva ti-positions ta hina hi tiva ti-lanes ta hina ku hi nga onheli vanhu van'wana. Buti Mafosi hi vona va kota ku interview Tsemisa va ri voxe i nge ngheneleli la ku interview Tsemisa kumbe Buti Majuli a swi nge hlekisa a swi nge nandzisi swa borha ma hi borha la ka Facebook man. Yes eka stores ndina dora. Okay mi nga titimeli se na titimela. Okay loko ri kani niza mi subscribe ka channel ya mina Mandla Legere gingirikani wa ku maxava ni kombela ku mi endla tani mi google laha ka YouTube mi ku Mandla gingirikani yi ta huma. Loko ri kani mi kha mi vona video leswi sweswiwani click on red button yi ta ku subscribe you click there a swi hakerisiwi mali it's free of charge and then mi tlhe mi click na clock leriya kumbe xana the bell ku loko hi endla ti-show mi nga siyiwi a handle mi nga titimeli. Loko ri mina Mandla Legere gingirikani wa ku maxava ni ku somiwa ndina dora eka store tsolekile nyora first ntotora. Salute xa mina juice ndinganiwe somiwe ne ku hume qoqotho eka stores.